nogometni turnir. Začeli smo torej s prvim zadetkom na današnjem turnirju. Prvi je Đorđe Pavše Leon 1-0. Bravo. Loro Grafener zadeva za Rudarje za 2-0. Luka Popečan, številka 9, zadeva za 3-0, Rudar Veleje, Rudar Trbovlje. Uroš Tarbić, Viša, lepko za Rudarje naš Rudinić, Rudarje iz Velenja sreda.
Ajde, Blaž. Pokri. Še za njim. Blaž. Potem pa še Rakičan Olimpija. Ostaja nič proti ena. Ostaja še vedno nič proti ena. In sedaj že lahko odločilni strel. Sedaj, dame in gospodje, finale Olimpija, Rudar Velenje, prva ekipa. Evo tribune in aplauz za tribune. Fantje si to zaslužijo, tudi njihov trener, prav Celje. In seveda za drugovrščeno ekipo Rakičan, zdaj pa Olimpija. Boris Hrovat je pred... Četvrti finale je bilo
Olimpija! A još jedno naši Olimpije! Hitro, Haris! Hitro! Eto krene, nove politike namjereno da bomo gledali srednjetroke, prosimo kapetana oziroma trenerja da določita vsak tri igralce, vsak tri srednje. Prvi. Gotovo! Nema veze. Gotovo, če promaši je gotovo. Dobar si. I dobro ti mali igra, samo ga treba stimulirati da igra. Ja. Vedi strani isti, ne rabi toga, gremo. Tam se kaj spustiti. Gubo boš stavio oko vrata.
Viško Tomića. Tako je,